Abagurusa n'abakikuru batangirire Minisita w'abahambuga nkuru za district ya Kanungu omuringo gw'omutano. Joy Peguwako omnyishengero rukura abagurusa n'abakikuru mu Uganda nuwatebekanisa omukoro ogwo n'ekigendererwa cyo kuhempa no hamwe n'embuzi aha abantu abakuzire ngo bazitunge zibahwera kubiha mu obworo. Tukwenda tube abagurusi abantu kusiba tusabiriza ninyenda nyo mugero mutima ubwo kuba abagurusi abarukubasa kwekorera byanyu mukebesaho nyencha nainwe mukasima government enungi ekwebemberwa muzeyi wetu Kaguta Yoweri Museveni. Minisita Jidudu atayira abagurusi ombyaro bitari mwenda mu district ya Kanungu arukuchebera project y'empunezi president yahira abakuzire. Empuno z'urukwikana ni emwe nizo zigaberwe kandi n'abatekateka ngo myeze na nibija kuba bine empuno z'urukwika 200. Elizoba nsazireo nija kugaba empunu ananemu omu district. Haza eza ananemu kunda azigabe nenyo mukatwara mukazaza mukagabira abandi hanyuma y'emyezi mukaga tujja kuba turi twine empunu zikurenga 200. Aba ngo nibija no kubakorera ebyo kurya byazo. You know the pigs eat a lot, and these other people, when they make those feeds, they make them very expensive. We are going to work with Mama Honorable Wako to produce the feeds. The feeds will be cheaper. Hanyuma yo kutahira abahingi n'abarisa b'abagurusi omugombora ya Kirima hamwe na Chembe, Minisita Jidudu abahawire ngo betaho program is government etiroho okwera abakuzire. You see, Kanungu alone is getting, let's call it $1 billion shillings per year. That's a lot of money. That means in 5 years we shall have got 5 billion. Jidudu ahigira abembezi ba district ngo bagume bafaha abagurusi n'abakikuru cyahiko mu kuta program za government mu nkora. Okurugera hari minister mu myaka 5 district niza kuba yatungira billion emwe ezirukurabira mu meruka kandi hariza harweza bakuzire ekigenderire kurwanisa obworo mu Uganda. Gashakwa Hweza Wilfred.